Pesan nong kok tak baru beli rokok. Siapa sengecok tadi? Loh, mulai ngandri ya. Pesan Odi tak sampurna bila tandi rokok. Mari ngakak lagi. Baru marilik. Mana rokok? Je, olah kakian dit. Tadi namel. Kau sudah narik ku cak belan tandi rokok. Mek pola kaki lekan di. Namo dim melik. Ya toncu penyot. Tak rokaruan kaki mel. Mana rokok hei? Iya mayu lik. Dari di mana teh? Dari talon dacong baru mari nyeram bokong. Kayak kendem aja. Tak taruh teh. Kela jalan tandi tujuan. Oh, iya mai cong kau terus ya cong. Oh iya teh iya teh. Siap ikut instruksi. Ya bokong macam latuah. Sedeng bolong. Karo macam pas selesai cula ke sahabat. Pola aja aku bung neben kelebin sama lebin lebih kelebin. Abah, dia cocok ku Surya, kayak ganteng atang bekor. Dia paling lo ogol. Sedeng bolong mon. Surya, Proton. Enggak banyak Surya. Asli ngaki beko kayak ganteng. Tak rogi abah agar beko. Bun, di mana ke bun? Siapa tuh karo? Bun, di mana ke bun? Macam suara Dek Bohar. Apa Har? Macam dua kelebin. Kaki Har. Iya, ya ada nak. Toju Har. Iya bun. Mai kopi aja Pak Henom. Iya bun. Kenapa kelakuan nang rolon talon bun? Ari ya Har. Bos ngabos beko. Dia ada mah bagon kaki. Tak jadi bun. Kode natakin mata berat. Beko kakek bun. Mak pola kakek ndek larang. Iya, mon gangko ruah. Yang penting sesuai bareng ben arga. Ildai bay bun. Kingko dekun di repolong ah. Itaraki dan nabi ko. Malay kakek pada tahu. Iya nyaman ji ya. Anggap mau temui tempat lah. Iya.
Gimana ya bun? Kok pah terus ya bun? Oh iya Lehar. Langsung ya. Iya bun. Ya lek boh hal tak ro karan. Pasti naik bu lo. Duh, kacong kayak tahu. Lama yuk, Riki sampai temu ring. Tak korang kali. Injek. Mungkin cuma untuk rokok, tapi lebihnya. Iya mayu lah. Aduh, kurang lah pangeran, siapa sing ngalatang bek kurang kena? Ya Allah, njek kaki beko, mimpah tak katuan ya Allah, siapa sing ngalah mati geluh? Jeung kok sarabat begi kene. Lo bulan kok sarabat ya. Aku nyiram malam terung ban beko. Teu tak terung ban bini. Kok udah colo tak terasa pesen beko mesti ya. Aduh ya Allah. Pada Maria. Lek, baju berempat beri sengala beko. Sekian tanya aji apa jangan kok. Ja apa kaki lek pas nga orang tak to mana rokok. Nyaman mel. Ya reh kerokok reh. Sedek lek ngarapola nulen kecokan. Macam cek pel kan lek. Mayu nyari noman, kiberokon. Stop. Beda apa lek mai stop beko yo. Din sahap pejulik. Kita tahu saya tanya andin siapa-siapa untuk reng tia. Dia juga aset untuk reng tia. Genengan man beri juga. Iyong kulik berdebungan. Iya mah ayo sikat lik. Tunggu. Cilik-cilik tak bodoh. Ayo, mana? Aman, aman.
Ken beda HP dalam bekur wah. Ini pas aku li. Apa kena goyang TV apa deh? Jong. Kena Ibu Mel. Payu buru lik. Jak buru Jong. Abah, gila deh menak kan? Oh, iya nih. Man ketua mana cong mon sete cong. Ku tak idin lagi buru nak kana. Jurus aling dharma sih ocol re. Nih elang tak temen. Santakan lu kakek salon cabut yang kau Ibu Lindra. Betin kaki cong. Jaga. Ketua manan. Banyak olen. Enggak Mak Bun kota sampai ngalak di kaki Mak Bun. Betina sampo keelangan beko. Neng tisa kelebun taman lakon kaki kedua ria. Iya sepora ada Mak Bun. Ambu aki ya. Iya Mak Bun. Mon ki sekalian cong engkau ki nyapor cong. Ken mundu kaleh undang-undang berlaku. Siap Mak Bun. Saya enggak. Iya betina kakek sampo ngalaan beko dina cong. Benih teh. Saya kan tang di kakek sengala. Enggak teh. Cek ngaleng dikibing kok jangkok. Kalau kan kakek dinasan di kelakuan ngak ya. Iya rateng kok seporan teh. Engkau kan hilaf teh. Engkau habitan di rokok. Benih de jaran cong. Muntur aroko ala ko pacakang. Maleo di tak posang. Cek pas ngalak gempang. Kengak lakon bekur melarat cong. Sarah. Pas kau ngalak gempang. Kengak ya kebudin ambu ya. Iya teh.